روژا وش یوشمه وش تماشا کردوی ارجاعی ما به یو نیو برنامه تاریخ و کامل اکرانانی چارپل مدیاده پیایی موازه نو برنامه خدا جای گورانی شهیدان ما سید رضا شیخ سعید و امازانی اینان سرو وندره سکه شما زانی سید رضا پا امبازانی خویا 1925 de Diyarbakır'da pardon Şeyh Said Pambazan Xuya 1925 de Diyarbakır'da Seyit Rıza Pambazan Xuya 1920 Harpet'ti Ahmet Dart kardeş o Yusuf Siyah o Halit Cibrilci Bitlis'te 1925 Nisan'dı Ahmet Dart kardeş hatta nika جای گورانی اینان بلنیو دولت نوازنا جای گوری اینان بلبو و حتی همه خبات کینو در حق حتی اوروبی به نتیجه مندی نو برنامه ماده موازنی در گودلا نا مثلا سرو وندره پولیتیکای دولت نو در حق چیا دولت چرا نوازنا جای گورانی شهیدان ما اشکرا بو بل بو دیار بو بله تماشا کردوی ارجایی بشتاری نه برنامه می برز قاسم فرات براز ارداخ و محمد سلیم اوزونی برز قاسم فرات هم تورن شیخ سعیدو هم سرو سرک کومله شیخ سعیدو انبازانی ایو براز ارداخ تورن سید رضا کنو یعنی که سید رضا رایو خب محمد سلیم فراتسی بشتار و میمان و دائمی نو برنامه یو شما همه خیر همه ساری شما سر همه سپاس کنه شماره خیردار بسید خان خیردار و سوار به خیر بیانده به بله سپاس کنه تماشا کرده ارجایی وری که ما دست به برنامه خوب بکره از وزن مایو کلا گوشتاری بکره کلا ما مزل سید من و جاپه ما صحبت خود بردام کنی
ساتوه شنگل پاک نا دیر قالی آی محمد چپان نشتی و شنگل پاک زافوش وانا براستی بله تماشا کرده ارجای سمد کوکک قاسم فرات کرد کی زاف خول نشکل خو ifade bikero o no bername de kurmancı kısa bikero no ya problemiyor tek kastım vaskotumu fam nekerd az eşkena kurmancı zivacı persani o pers bikeri kan az kal kerdiş az von az bu kurmancı kal bikir tamam o persa verin az to pers bikeri segim mi verdi zivat sereki komelaya Şeyh Said ve Embazani iyi na komel sini ama yani ronayış armancı ronayış avan kardeşine komel çiyo hatta na çıkabat kerdat bazı kelimkino derefte beni malumat bidima. Gelek spas denge ku hanıma navi bu Şengül Pak. Şengül hanım gelek ki dengeyi hoş bedeli hoş be ulema tesir kır. Diroka kurda da her vakti ay şu elemu ve huzuri heye maalesef evci rastı ki meye. Böyle. Kemal 1915 da afwan 2015 da merkeman baskır. Armanca me ev buki em cenaze şehidin xebibinen em diroka Cumhuriyete da bu yeri kuluser Kurdan hatiye kırını u zulmü zordesti u imhav inkara ku bir tarafı dagırkere Kurdan alser ve hatiye kırını ama ana belge u tiştenman berhev bikin u emji civaka gele Kudra rastiyan bedin zanini Şeyh Said Kirbiye hevale min Kirbiye Şeyh Said Efendi'ye de ömre kemal edabına ömre an 6 salı biye 5 salı biye 40 salı biye 7 salı biye kış Xudanı saya o kadar kıymet bune bana jibo çi şehit ketine jibo çi serevdan edana kırını em bana bu cevaka gele Kurdra parvabkın a rastli jiberwi mevi sazi bi komalahane saskır وخبات مجي بتبي او سازي كو ستقاي كو دياربكر انا سازي حق انسانا بارويا دياربكر او urfa و batman و جوار دياربكر دا آمد دا دیگه وانا ما استشاره کردی ام دکارن چه بکن دوی وارد ام چه حرکت بکن انا خبات مچی بود معلومه دبی پیواجه هنه کی تشتین آورته هاتن ortaya مکان نخوشی وکا زور دستی کی گله کی گران لسر کردان هات مشاندنه بروی هنه کی گران ام تفگریان لی بله ام ایروجی هاتنه اصله کی طلبه ما او مزار شهیدی رو ببینن و tabi kuci kutte da metfunun ويجي بالتالي او انسان يكون شهيد يبتدى منفوذ وانا بقرا ولسر وانا يك كليه كي تشيكن تشتكي تشيكن ام هر لسر وانا فاتحه بخونه و جوا كمج برابر راستي هم به وان انسان چمال برا شهيد كتنه ووصيه شيخ سعيد افندي هي جو تورني خرا غوتي كو احمد سوريا ارجع ابران را غوتي هناك بري من هي يعني او بري كوشي قرتنا او شو هناك كاميرا ولا مايه وجوز برشاو كي من تسبيا من وبدن وارسين من ويا دوامين شي برا شوارا ببيشن برا مزاري ما تشيبكن وبرا لما خدي در بكابل يعني بوصيتي ذكريه ليه مع الاسف سيستم داغر كار وحشي حتى الايروجي تام برسي وندايمه بله سپاس دکم yani وکو از زانم yani کمل بر İstanbul'e hatı bu damazrandı. بله İstanbul'e کمل ne bu? بالناوی وقفه ki مخواست ام چه بکر و تقریبا تمام siyasetin civaka Kürt و یکینی Kürt insanın siyasetmedar, hukukşinas
وانا هميات هذا جي قرتن لبالي وشاغي تماما رد كرن كان حبج اندامي ما كشتن كان حب كرن حبسي مكا وكا مدد سرحت اندامي ما بو مثلا ويجي شهيد خستن وكا مدد بدهان انسان هاتن كشتن وهناكي كرن حبسي هناكي راديان شو دروا maalesef evi izin neden yani ev felamış bu. Bele komel ciye yani ci vakfı ciyetir amedatya damezrandın ve kuez. 1400 Fransa'da me Ahmedi damezrand ve hedefa me ev ku em vi komeli bikun vakıf ve em mezari khudi der kevin وبلغه ومعلومات لسر حركات 25 بالتايبت وبويري كود الجمهورية دا هاتنا ام وانا جدوي اول نكو ج basını اوكا سيستمي ارشيفي سيستمي نا يعني معلومات راس ام بيجين بخلقي بورا بارما بكن يعني هدفي وان انسان تشبنا تشما شهيد كتنكش زارı خو مال خو canı خو feda kırına çibiye mesele ama ona izah bakın. Cevap var bakın belli. Evet spastikım zavsa spaskana kek Kasım ma rayna yeni kaldani to. Kek biraz orada rayna kherame çman serame mva biraz orada ki Seyit Rıza Rayo vazeni alakato Seyit Rıza kam derecede ya ayesero malumat bedima. Ve suvar bir xermiyan dibi ez ma malumat az tesir zeyrem yani hem pire hem mayra ama muamık torna bre seyrzaya torna sedaga bre seyrzayı pillo. Ama piraki ma ju tereyim yani hem varcım belki ma bene ma da dihiri piyeste ama ma tedjim hen yani necdeyin ama hen ya. Ama spaskena yani seke mazani Seyit Rıza harpetti hapishanera amı gravtiş eğer az şaş ne bi yani ne hatta ne serani peynan hapishane çide be Trabzon vani binate sanayi mahallesi o Yalçın Karaci vani uca ona yavcadı be o meydanı galide amı dart kardeş binate meydanı gali hapishane 7 kilometre yani zafniyo ama yani vani Seyit Rıza be arabe groto berdo çarnayo o cevapı berdo uca o tayzvani be arabe groto berdo yol çatıdı Mustafa Kemal tren de biyo Malatya Ahmet Şini Diyarbakır tren yol çatıdı Venderta Seyit Rıza Berdo Mustafa Kemal et yol çatıdı Mustafa Kemal yani de kısa kerdo cevapı berdo idam kerdo yani no idam kerdişin seni biyo gore tahminan şuma o vakt yani mavaç kamcadı defin kerdi yani darifitane u Mustafa Kemal de diyayna xo zavk teyfito dara madziri meydanı genim banim harpettim mabeni bu zav hapishanik jibna dürnüyor o Mustafa Kemal ki amu istasyonu harpettim ben de bu za kilometre ne mu yani 1 kilometre kiçino ama hem vacunu berdu uzade diyor ama tabii ne Mustafa Kemal'le ne Türkiye vali ne noro peyser berdu bu da meydanı genim uzade yani ni tede ame wendan zaninim havale ho laze ho seyusen fitedare ama ya zulma fitedare yani reke mekeme çino hakim çino yani işte Melitire Emniyet Müdürü ardı uzadı kerdo hakim karar revra vacıyor revra zeriyor
sekerdi o aslında likani çiyonin yani no ma kırmanc tede zalim ama az vazun say mesela Şeyh Said Çina Seyyid Rıza Çina Halil Cibran Çina tane nare tipi az vazun ki na serifindi mesela riye mesela Rustem öz torne Seyyid Rıza Yuşi heqiya kopar hatta meclisi Türkoşi meclis başkanı ve asuru serüke meclis bir Bülent Arınç idik kese kerd ama kurinde mesela ne var yani işte millet vanı ta vanı yol çatıydı dardı ve her gücü çiğ vanı ama mı göre Türk yani mesaj o ki dano ma kırmanzu tedini hem Şeyh Said'ra hem Halil Cibran'da hem Seyyid Rıza'yla tedinleri mare vano ki az seres ma tedini manon beton kon sma çini sae az wazun na de khoser efendim ma kermanj te de khoser efendim sa junim sa nevacine sa hatta ne ka ma te de kerdim vala herkes be namı xuya az sa nevaj ki Şeyh Said ki kal ki bunu Halil Cibran ki kal ki bunu o bin ki kal ki bunu Seyyid Rıza kal ki yine ma jubayna ma çena ma kerdim vala ta ma tayinre Zaza vane tayinre Şafi vane tayinre Elevi vane her gün jükerdo zay ma karmanz her gün jü her gün het derim her gün devletlere giredeyim ama xoranim yani kırmancına name kırmancına serba kırmancına serba Şeyh Said Seyyid Rıza Gazi Muhammed Mustafa Barzani yani dedi pille may tede rayvere may tede kalike may ma çay çinim lenini de çay sarreyim öyle spas ma az cevap petora persene hatta nika yani çıkabat biyano darakte az naha vazına kalbide kekserim be peroyi politika devlet sero yani malumat bu Osmanlılara hatta Cumhuriyet politika devlet ya Kürdan sarı o taybetiz no mesela ya dert kardeş işte mavac eşktan ne kardeşi cay goran no derekt çi fark است و çi seciye paraleli است مناطق politikaya Osmanlılara hatta Avrupa çi bediliyor çi ne bediliyor Seyyid Khan spas kana ya darogez dest pê bikiriz wazena heme şehidon Kurdu Kurdistani Şeyh Said'i Kal Şeyh Said'i Nemir Seyyid u Rêber Seyyid Rıza u Halid Cibri Ziya Beg u heme şehidi may tarihi hatta Avro Pierre'nin yad bikiri şehidi ma sembolü may tarihi sembolü may milli sembolü may sem millet biyayişi her milleti sembol lazımı sembolün rayozi kahramanini o tarihini de hadise unayeni ayra yani dünya sembolü yerini Avrozi u sıbazı amayoği milleti Kürdi ne sembol zaf mühime ma lazım o ser var bici. Ucra peyaz vazena eğer hayamra bir vaz kelim servendiri araşte vatamardım bunun yani tarihi Kurdu Kurdistani Kurdistan mazun hatta harbi cihani yevne de parça be yo parça ben hakimiyeti İran'da be Safaviyon be yo Osmaniyon'da be ayra politikayı Osmaniyon o politikayı Safaviyon yaz İraniyon Fars'ın hem beri karşı Kurdun seni bir mühima
Ya Kurdun tabi vakt Osmaniyondu jî, Safaviyondu jî, Sarawat dartu. Yani Xuverdo, caca serkoti, caca mağlup bi. Fakat politikayı her devletin o politikayı Cumhuriyeti Türk'ün mesele mahkeme kardeş ra bigere ceza kardeş ra bigerde cihai farkı pil istiyor. Vakti Osmaniyon'da mavacı Bedir Khan belge vakti 1804 dedi هیو حرکت و پیل دست پی کرده فقط باجی معلوم به Osmaniyon برده İstanbul'da تده قصه کردی idam نکرده و اشته بوازی beni kontrol خو بگیری و شاوت مواجه گراوی آدای گیریتی و idam نکرده یا pe hediye ya mal mülka den serakani Kurda yazı devleti de makamı cay pile de bin kontrol xudu cadinci hizmetten ve bin kontrol mala hizmet bikir no avabı Reyna mavacı Abdülselam Barzani tabi yüz vakti Saray dartı ama Osmanlı hattı Türkü hattı ücra Rema Reynaşı Irak'ı, seg mazoni o vakit Kazım Karabekir'i dest serkenu o şavenu Musul'da vali Musul Çın Nazif Süleyman Nazif vali Musul'u oca idam kini fakat verni de yani idam nekardı. Serada idam nekardı. Ucrape o avizi hedi siyaseti İttihat-ı Terakki destpekern Osmanlı'da. Çünkü Süleyman Nazif Mazun idi İttihat Terakki ravu af nekardı. Ucrape mavaj seroki bini isti avizi idam nekardı. Şeyh Ubeydullah Nehri idam nekardı. Yani peni sürgün be Hicaz'ı vefat kerdi. O misal ona yani isti simkozi aynı misala iz o me Türkiye'ra Reyna Remaşı Kürdistan'ı Rojelati ucad 1903 hiriste idam kerdi. Badi çen grongi Sarawat dartı idam kerdi. Eğer politika Osmanlı o kısmen İrani farklı bir yani seraki Kurda idam nekerdi başta huğa girdi. İttihat-ı Terakki'ra dest pekerdi. Türk'ün yo siyaset o neve raniya. Ene inkar kerdişi milletun binu serobe o cumhuriyet dedi. Ene kerdxuriyo siyaset o esasi siyaset o bengeyini çok İttihat-ı Terakki vaktini dest pekerdi. Vakti cumhuriyet rape siyasi, askeri, kültürel her hetra, hukuki her hetra yo siyaset o neve narı karşı Kurdun o serekonu Kurdun eğer cumhuriyet rape çı kavmi o Kurdistan'da serek Kurdistan'ı af nekerdi. Ena politika Tinya Osmanlı'nın dünya İran dizi aynı politika takip kini. Bazı çünkü Irak ben devlet vakti İngiliz'un da kısmen Irak aynı politika takip kenu. Fakat bu taybet hasaten Türkiye Cumhuriyeti Türk'ün her hetra segmava bünge hazır kenu kanunu vereceğim. Mavacı ihaneti vataniye kanunu 29 Nisan 1920 دروانا خانتی وطنی قانونی تنها هیره ماده و ان ماده را ده اساسیه وجاده اشکراو کو حاضری کرده که
اگر کرد یورج دست وداری سنی معامله جیر بکری قانونی وطنی ایخانیتی وطنیه ده نو استو رینا belge o en mühimi tarihi Kurdun o tarihi Cumhuriyeti de Mahkeme Şarkı İstiklali Mahkeme Şarkı İstiklali mazoni çeyre Nisan 1925'de yani hareket Şeyh Said Efendi destpeykerdi raporaniya ve haseten hususi na mahkeme semedi ceza kerdişi yani az nevon mahkeme kerdi semedi ceza kerdişi serakoni Kurdan bi na mahkeme Diyarbakır'dı Harpiyet ruhadı hatta Malatya hüküm hukerd ayo ver Bitlis'ti Halit Beg o Ziya Beg idam kerdi ne mahkemede ne hukuk estu ne pavutiş estu ne prensibi hukuki dünya yerini istiyor. O nezi hukuk Türkiye'de estu hukuk mer'i o Türkiye'de ev bile tatbik ne kerdi? Tamamen yo hukuku kolonyalistu, hukuku taybetiyo, seba Kurdan o Kürdistanyo. Ayra ne mahkeme mühimi o ayık mahkeme bi o idam bi ya süjin Kurdibiyayışra hatta Türkiye nezoni bile sebep o ceza gram biri o hatta idam bi ne mahkemonda vakti mavenini çiyog benu politika siyasetine devleti tamamen eşkira kenu Hora şark islahat planı segmeva yo belge ogu stratejik o seba siyaseti devlette no belge dizi Kürdistan'da duvari kültüriydi, askeriydi, ulaşımıydı. O sev bini da çık bikiri tek tek o bir teferruat istiyor. Aynı plan cevapı Tunceli kanunu da tekrar bana. Eğer ma boni ne pierene pier piesero yani Kurdan vakti serek Kurdan idam kerdi yozi uvaştu ki ne merdimi hem cismen hem ismen و همزی تاریخی ورتر و داری میتونین این را داخی ترسی یعنی میتانی کردارا ترسی ما باجه بیام نه مثلا سرو yani meyit çıra nidani yani maye taybeti sero ba başu az dergine kiri yani benge politike siyaseti devleta nevi a Türk'u o a devleta nevi a İran'ı her vurdizi devleti üniter, devleti tekçi, devleti milliye karşı kırdı. İnkar, imha, katliam, işgal, ilhak, o asimilasyon seri o Kürdi taybeti Türkiye'de verniye milletbiyayiş Türkandı, verniye cumhuriyetidir engel o astengo zaf pil diyor. Sebakı yıkı bikiriyor millet Türkiye, sebakı cumhuriyet hubi idare kerdişi Kürdi lazım bu vertera vedari verici Armeniora despekerde eğer yani yok politikaya genel umumiya az vazane kağıdı vendireyim. Yani zaf spas kana temaşakerde erceyse ki Brez Mehmet Selim uzun zıva vakti itaat terakira yo devlet yo politika tespit kerda gore no politika kam verba millet biyayişi Türkan'da astengo gayrimüslim ku Müslümanni gani fiziki orta biri vedartış ku Müslümani
از بیاری آسیب کردش لکام وربا آسیمیله کردش سر و دارو ای فیزیکی جی بناتره بیاری و دارتش yani نور درا سبب ورتره و در کردش کردان سبب قر کردش کردان وران کردش کردستان نو سعی که سلیم زوا سماد کو آستنگ بودنی وربا ملت بیایشی ترکان وازن یو ملت هوموژن آوان میکردی بله برز قاسم فرات از وازن نها به کلمکی یعنی قالبری تو ولی ما بیم yani خبات شمایا سمدی بینایش جا کردش جای مزلان از وازنا کلمکی محکمه سرو yani واجی محکمه سری بیا از بنو برنامه چند رای و ماز رای نواجی یا Yalçın Yusufoğlu به دیاربکریچ اوز شر رحمت سرک تیسیپ Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ay vaten babi khura una yo çi nakil kerdiyen vaten o vat babi mi vaten mi yo saata kostekli vaten neve mi grot bi az memur biya az şa mahkema takip kerdiyen semed ko mi saat neve grot azaf meraktar biraz her go evniyen saati khura yani men takip kerd yani her kes ko ameni veri heyeti mahkema tespit kerdişi mavacı name inan cevabı yani tespit kerdişi nasname inan ifade inan o kararı idam kerdişi inan hire dakika çer dakika ramit yani hire çer dakika yo merdim hem nasnameyi tespit kerdiyeni hem mavacı ifadeyi gravtiyeni o hemce kararı idam kerdişi dayin yani wina yo mahkemaya bazı کلمکی یا نه محکمه سرو معلومات بده ما او گوری چشما تخمینانش ما کم جاده دفن کردی نشیدی ما Elif yani evya raste de mahkeme ku le amede hatibu darxistin duy mahkeme da hakim tune bu savcı tune bu avukat tune bu yani mahkeme tune bu karar peşte da bu emi van insanan idam bikin emi çend hezaran Kurd idam bikin u şunayı da hinek Kurdê taze ji xwe saz bikin û sistema xwe li ser imha û înkarê hatiye çêkirinê bidomînin yani ev mehkeme şekliyê em viyan dizanin ji xwe iddiameya herê min jî ev e û yani Diyarbekirê da civak gelekî hesas li ser vî meselê Sedekayı Kurdan û sedekayı ku li Amedê û li civar hene ewanan ji hemû zav hesasın û dibêjin ev meselekî gelêriye û divê ku em divî meselê xwedî derbikevin û em hatine astekî em dilekça xwe jî daye ji Bakanlığa ji Wezareta Daxilî me telep kiriye me gotiye ez warsê Şex Saîdim torneyê wî me û dixwazim cenazê kalkê xwe hîn bibim û şûna û mezarê wî da yek anıtekî yani yek mezarekî çê bikim û werim li ser Fatihe bixûnim û min dawa tereka wî jî kiriye ez bi münasebet vî programa hanê ji temamê warisê ew 47 kesê sembol tek Fırat ez bawer dikim ew du wêne yani hon serlêdana dadgehê ne belê evya komala ewkê daye baroyê daye cî baroyê hatine berav ji pişre em çûne dadgehê û dadgehê da jî polîs hebûn me negirtin wekîlê min avukat hindir belê hon li Diyarbekirê serlêdan pêkanîn Belê mel Diyarbekirê serî lêda yani mel Diyarbekirê serî lêda û em dibêjin em cenazê xwe bigirin û ser terbavana da yek cîkî çêkin û werin li ser Fatihe bixûnin û wecibê xwe îslamî wecibê xwe însanî bicîbînin û temamê STK û kesayetê ku li Amedê û li civar hene heta Ewropayê jî
از به واسطه و جمعیارا تبیجم الوی مسئله خودی در بکن حتی وارث وان 47 کسی که بونه سمبول سرهلدانا گل کرد 1025 جان برا وارث وانا جگشته که علاقه خوب داینن و کومل را تب بگیرن مراجعات خوب بکن ورم باروی یعنی برا یک کامویی که دبیجن دی کامویی که وره چیکرن اگر ام هبن ام باور کن ام کم ام جنازه خود کارن تسلیم بگیرن جنازه ما هبونامه شهیدین ما هبونامه دوی که ام نوانا خودی در بکن بواسطه وشی از بانگا خود دوباره دکم دویجم وارثی برا نبن گمار yani pırd gemari da dıçın bura nebin gemar aybe ba pire wana be malê xwe be canê xwe be zarê xwe be jina xwe be hesab bu hemû değerê xwe feda kirine wana nikarin nikar li termê wana xwedî derbikevin ev ya kêmasiye ev ya aybe ev ya ayba me ye em li cenazê xwe xwedî derkevin ji wan dersilînin û serhildana 1925 و به نام شیخ سعید و رهوال اتناو کرن او سرهلدانه که مهمه دیدرو که گلی کرده شناویه و اول جاره مسئله جه اصلا صنف و ایدئولوژی درکتیه بیه مسئله که نتوی یک جبهه که هاتی اساس کرن و دوی جبهه دا انسان که شهید بونه دوی که امروانه خودی در بکیون مسئله اوه يعني من نقطة ضعف مهم بله كك قاسمنا نقطة ضعف مهم حتى نكا وارثان را چند کسان کام يعني مراجعات شما کردو عامه شما هات شما یابی ناس کردو بله جمالباتا شیخ سعید افندی انسان انا اللي فرمي من تاني مراجعات كريه جمالباتا بو كاركيان هنا جمالباتا كوركوتا تان يك دوسيحب هنا اللي بفرمي حتى ايرو استنيمه وجمالباتا مجي استني من مراجعات كريه برايمن ديادين فرات وبرجمن مستراوي daha peştaji müracaat kırbu bir hazır evci müracaat diye böyle kes pırtının maalesef tarın kıtayban dönüşünün tarın havar dedim ka afwan de nizam tarı mezendekin و da ev ki daşi devim van mesele mühim daşi civaki daşi tünün ev haysiyeta gele kurde باوی میں جنازه جان خودانه مال خودانه امجی حاضرن از بخواه فردی دبیشم حاضرم به هر شکلی خواه فداجی بکم وی وسیعتی که وانا کریه از وان وسیعت آجی بجی بینم مالبات ev بکن yani از دبیشم برا عیبه وگرم termi خودی درکبن بواسطه و از بدنگه کی بلند دبیشم هونجي دبيك وهونجي موظفا دبي تشريدا يعني دبي قموي ولا تشكرن هونجي موظفا تلفزيون وميديا قلم وانا برمهمن هون دبي كدوي مسألة daha زيادة أمك بدن أبيا مثلا نشخصكية أبيا مثلا جواكية جلكي كردة واتكو أملي خدي در مكمن لبا خدا جد و وجدان انسان دج ام مسئول از پشترا پرسکی دن تا پرسپکم لنها لسر وینه دوازم تش پرسپکم يعني وصا خويا ياكو وهناك اللي كولين وانجي وكي دبيجن يعني او هر دريدا وك صحنه ادام کردش کرنا شیخ سعید نشاندن از کرمان کرتیج بیجم نو فوتوغراف هر جادسه صحنه ادام کردش شیخ سعید یانو نشان کردش لاونا aysanû ki îta Diyarbekir nîyo yani xetê tramvay estoa fotêra insanan serotî çi dibêjin o derexta Ez dibêjim muhtemelen ev ya menemen hadisa menemenê heye lê İzmirê ev mümkün e ew be yani ev ya alaqayê bi Amedê tune
وقتا شیخ سعید افندی داجی اف کسی آها آمد تنه بون هناك عسكر مسكر هبون وانا جخوا عسكر وجني عسكران هبون وانا جخوا كوشه كده وشارتنه يعني اف راست نينه اف يا آمد نينه اف يا ممكن إزمر به يعني الجور قناعتهم بله سپاس کنه از نه یه نکک برا زورداغ هتو از نه حق قلبی که برا زورداغ برا زورداغ yani şuma se ki Seyit Rıza anca cemaati Kurdistan, hareketleri Kurdistan hatta nika semedi yani vinayişi, cakerdişi, diyarkerdişi cay gorani Seyit Rıza o gor ambazani ey çi xebat kerdi yani çi xebat biyano derekt. Wesbe yani Raştiye kavacım raşt kayret olurun nebi. Yani işte tornede Seyrizay çünkü Dersim İsniyatifi rahmetli Haydar Şıkine elemandı. Xeyli ders kerdi, xeyli kayret kerdi, xeyli vat ama kıt zayedik matiyede zanim ki Kurindiye mezelo ma keşirik ne vardı. İşte mare vatini hati yol çatide darde ve ama kotiye sayne muskene ma ona doman bir mare maune ma pilone ma hem vatini Türk hen tersen o ki seyir zayra işte mezele ki meyit ki ker her vasroyunu çiçek royunu yinik mal veno davar veno seti yinik mordim semene tepya ze seyza yine mordim yine peya yani tersi koyayım bir ama nika raştiye est ama zanim ki na itaat terekire tepya na cumhuriyette yani pille ma kırmanzo işte fittarı hebe sürgünle hebe zulma hebe katla hemu kesme katil ker na dawa torne Seyirzayu torne Şeyh Said torne Halil Cibran ya na mesele na dawa Kurdu Kurdistan ya. Yani ma çay desmen çay Türkürinde mezalı marine vano çay işte berde zavoni bino da fit dare belki Şeyh Said berdi İzmir'de fit dare belki Seyit Rıza Zafittara koytardı ve ne zanim ama çay vano çıkama junim çıkama kerdim vala çık mesela dersim yani herkes zanu ki ma hozanim ki ma kırmancım ama sen kerdo Türk dersimiz cümle kerdo vala ta bir zaza ta bir elevi ta vane Seyirza kırmancı ta vane kırmancı niyo ta vane Şeyh Said niyo ta vane hen ya Neka ma benim bavim ma ka hamu Kurdistan sare ma yani malbat ama komel ama parti ama bana bu sere na ma sek ma Avrupa'da bu şey akuramınim zanim ki na dinada her gozada komel este parti este efendim yani malbat este örgüt este her zade este ama herkes kamcı millet rav gırdayı yiyor. Yani parti est o est ama te de Almano, te de van ez Fransız, te de van ez İtalyano. Ama ma kırmaz. Heni cübünna bime velakı sikim kes honezan. Arra desmen arra yekna seru kemani pille ma raybere ma fitidare kerdivin Jübeyin ama Çin'e arra ne bana? Kambeki make jübim yani çay kek fırat vano ez teynav. Çay teynav peki ne kırmızı bin koyuyor. Yani no Şeyh Said serba çik serba laze ho serba çena ho serba dua ho şi fittariyayız. No Seyit Rıza serba çik ho fittari serba millet serba Kurdistan serba velayete xo serba mordemina xo astro
yani vatera mı millet mara nova maneta mı nova bere ma tede pia yani nade Elevini, Şafini, işte nezo Ahmediz, Bittisiz, Vanız, Çolamergiz, Botanız, Çino, ma tede Tsar Parti, Kurdistan, Kodtika esti, ma tede Kırmancım, name ma Kırmancıya, velate ma Kurdistano. Ma Serbanis pilone ho tede jübim, tede jüqeret kim, tede jübuajım. Yani Seyit Rıza Gıçıku, Qazi Muhammed Gyu, Barzani Gıçıku, Şeyh Said Gyu, Seyit Rıza Gıçıku, Bedir Khan Gyu. Yani güne manna ni qeretu bilim ki zoy ma tede zaneni medine ka vacini nusne zanogone ma zanogoma est nusne tutofite dare tsafite dare ma tede zanim ki Kırmancı serba dava Kırmancı qeret kerdi o rafite Kan be yani yani kendini kes nefitini dar ama yine maddeye fidim dar. Mezeli yine vimbiyayı esası ani esası sere ma Kırmancıyı tel beton diyor. Yani ma baş mı ki ma her serf edelim ma azadim. Azad mazad nim. Evet. Yani belki Seyit Rıza'yı Şeyh Said ya nanıga azadiyet çıkı her zade yad beni eve esko niyaza vacine ama ma ki yani khore var ma wishim ve şahuraminim esas sere ma beton manutu beton kerdo ma çinim çıkı honim ma ez kırmızı kamyo ya ma berim beso Hele aslında gelo yani sey komela Said یا کمل اندر خستنز malbati که سید رضای است buna yo habat buna Seyit Rızay ne yani Dersim inisiyatifi karetkeni uzada este ya Dersim'de vac sayık Çin'a yani ebe Polstan ona des mordamona des Kırmancına na dava ne ramina na dava ne ramina ebe milyonuna güne bebi. Sen ma centenim ma hazar ten Kırmancım ki destin malbata Seyit Rıza'yı o Şeyh Said riye ara gurine. Sen milyon çini, sen 1000 çino, sen 50,000 çino. No güne manar arbikim. Ayıbo, harabo. Bele az ita az kalbidi kek Kasım cevapı ita diyor Persime esta. No derhaki Kılıçdaroğlu'ydu. Seki mazani Kılıçdaroğlu kureyişijo kek Kasım bekilm ki çi tora pers bikeri yani seki mazani hunzar nose punca sotte takım kenara verin kek Abdülmelik Fırat yani rahmeti rahmet hocam bikro bir parlamenter bu AFZ yani keş mara keş ya sadece parlamenter VC'yi ki Korkut Ayatan razı za parlamenter yani VC ay ki yani binan razı zaf kesi bir parlamenter şi meclis hatta Breyto Pil Mehmet Fuat Fırat yani belki yavdan belki kendim parlamenteri kerdim berrez Mehmet Fuat Fırat ya röportaj vraşt o röportaj kitabı mene به فکی کسی که جویای حرکت شهساید کتاب نوشته بود کتاب دیزه است و برز آوات صاف معلومات مهم زیدایی ما اینان yani semede diyar kerdиш cay mezelan çi xabat kerdi yani mecliste bir ya xabatin bir nebi eğer nebi çıra yani بله گلک سپاس معلومه لسر معلوماتا شیخ سعید و لسر گلک معلوماتی کو د شورش دا هاتن دیتن لسر وانا زور و سخت هر دوام کردیه بباره تماشا کرده ارجایی معلوماتا کرکوت اتاکو موانی شیخ چانی yani Şeyhani Çan ra ma evro bani korkutata. Kerem ki. Evet.
لسروان مالباتان daima zor و زخت devam kiriye. Yani baskı dibêjin lê zordestî û tirs û fırseta wan nedane wana. Ji ber wî ye evê ku bûn meb'ûs hatin meclîsê weka kek Şeyh Abdülmelik insanekî hessas bû li ser van mesela. Pir dixwast kî vî meselê da were astekî lê bi fermî telebekî nekiriye, kesî jî bi fermî telebekî nedaye. Şeyh Fuad jî her waye maalesef piş hinê insanê din ji birazîkî min ê ew jî bû meb'ûs. Ji Korkut Hatan meb'ûs çêbûn, ji Sönmezan meb'ûs çêbûn, ji mala înanan, ji mala çi dibêjin Şêxê Bokarkî, yani ji wan malbatê ku serhildan çêkine hema me di jurnalîskê wan ji wan malbatan gelekî insan birine meclîsê lê maalesef hin insanan xwastiye tiş bike lê nekiriye. Yani tiştek ji destê wan nehatiye. Heta nika me jî nekiribû. 2009 da birayê min diyadîn pedê fırsatê bide ew jî ceza danê. Ew wî talep kir ji Wizareta Daxilî ji meclîsê ji Wizareta Dadê yani edaletê wana jî fermî bersîvdan ku gotin em ji vî tiştê agadar nînin û ne muwezzefin ku bersîva viyan bidin lê ev ya cara dawî ye. Em dibin navê Şeyh Saîd Efendî da ji temamê şehîdê Kurdan Seyyid Rıza jî ji bo min her değerekî mühemme û em ê ji bo temamê şehîdê ku mezerê wan hatine înkarkirinê wandakirinê û veşartine em ê hetan dawî bixwazin û em ê edaleta daxilî û li ewa derva û eger tu kesekî bersîvê nedenme em ê vegerin û ez bi weka Qasım û çend hebhevalê me jî hene dilsozin gelê Kurdin û em ê bi tevê wana vegerin ji xelkê re bibêjin van dagirkerê zalim wehşî û ne bi edaletê ne bi hiqûqê ne bi tu îdarî tu şeklekî termê me nedan me û hûn divê ku viyan bizanibin. Yani şehîdên me ez ferqê jî nakim hemû şehîdên Kurdan ji bo şoreşê serê xwe dabin ji bo min mexbûlin em li wan hemiyan xwedî derdikevin em şexsan jî ji ev ve naxetînin ev ya wezîfekî ji bo însaniyetê ev ya wezîfekî olî ye divê ku lê xwedî derbikevin di malbatê hetan nika evê ku bûne meb'ûs û ji malbatê dinan jî mesela weka Kamuran inan wana jî Kalkbapîrê wana îdam kirine. Şeyh Selim Şeyh Şahabettin wana, Mele Selim Şeyh Şahabettin wana îdam kirine. Wana jî fermî tiştekî nekiriye. Mala Bokarkiyan gerçi cenazê xwe bi şeklekî îdarî de 1932 da çiye derxistine birine lê ew jî bûn mebûs wana jî tu ewkekî müdaxelekî nekiriye. Yani divê ku wana nekiribe em nabêjin kêmasî kirine. Em dibêjin yani em dibêjin me wezifa xwe eger em dixwazin bikin em ê bikin. Kî çi kiriye bira bikin. Belê spas belê kekê Qasım Gava yani ew em bêjin rêyên hindirîn werin qutkirin xelaskirin rê nemîne ji bo hiqûqa hindirîn. Gelo mirov dikare hiqûqan gor hiqûqa navnetewî ew dadigehên Ewropayê da tiştekî bike. Dikare ew rê vekiriye heta hin insan dibêjin seddîsed ew ê bersîv bidin we û di vî mabênê da yani ez bawerim partiyê muxalefetê weka Kılıçdaroğlu yani ez nabêjim CHP ew jî li ser vî meselê hessas difikire yani divê ev ya heqsizî di sed salê da insanekî hatibe îdam kirin mahkeme kirin an bi şeklekî geyrî hiqûqî meriv cenazê wan nede ev ya tu devera dünyayê da tiştekî ew hat tune û li gor min ew jî misbet difikire belkî hinek partî dinan jî ji vî tiştê re misbet bifikirin
yani bana befekir nefekirine o hesabaki cudaya Evet. em de çin hatta daviye. Hatta küçüğüne. Tamam. Evet, spas. Mesela Kılıçdaroğlu disa perspektim spas dikim kekselim yani gori vinayı to çıra devlet yani cay mesela nimnena çıra nivazına aşkrebi o binzi yani kek Kasım Fırat vano mamracat kerdo yani dezge devlet vani man nizani yani nefsini ben o dezge devlet nizani insanı ki ame idam kardeş kamcadı ame defin kardeş. Beli yani devlet çıra nuvazena C mezelani şeydan kurdan vacu tabi gredai tarihi na devleto gredai siyaseti na devleto gredai şekli ronayış na devlet ra alakadarı na devlet Cumhuriyeti Türk'ün segma seredva inkar imha katliam sürgün sero avun biya bu segma va milletun estbiyayişi biyayı milletun binura tersena nika kabul kerdişi devleti o ca mojnayişi na devleti yana mana ki devleti bi siyaseti xo seserera gerek bikuriyo muhasebe gerek vacog me tarihi xud na galeti be hukuki no zulm kerdo yani naqiya tarihi gerek seret kabul bikiru na naqiya tarihi tinya idam kerdişi tay serekani kurdan niyo na naqiya tarihi wertera ve dartiş yo milletu kültürün yo milletu zuvan yo milletu yo muhasebe ona yani yo kabul kerdi şoyuna yani no şekli yani mana ki na devlet agı ma tra çi vazini talep kimi mavoni c mezalan şehiden ma bede gerek tarihi xoy sesera rubu o kabul bikiru eyra hem rahat niyo yani azaf no vardı ümit var niyagı na devleti biyero hasabinde sesaran bedu c o mezeli şeydan ma kurdan nişan bedu o çünkü siyaset na devlet devam kani evrozi devam kani evrozi imkarı evrozi asimilasyon evrozi işgal ilha katliam est. Hem iztinya Türkiye'de niye yani mavajı Kürdistan'ı vakuriydi. Niye? Kürdistan'ı ben khati Rojavani'di. Kürdistan'ı başuriydi. Hatta hoca destekler kardılar ki o vazınana millet vertera verdaru. Ayra karşına siyaset te Kürdi gerek variyo siyasetu raşt u realist bi. Senig na devleti semboloni Kurdara bile tersena senig na devleti SBI Kurdan milli u tarihi hemen ra tersena u joka inkar kerdi Kurdizi ahand vari ne sembolon xu SBI şo xu vici yani mazonegi zaf hare dest pê bikeruzi Kurdizi kevti prosesi yani süreci millet biyayişi yani Avrupa göre Türk'ün o Fars'ın göre ama millet eri dest pê kerd ama prosesi süreci millet biyayişi Kurdun devam kena o Türkiye veninigi Kurdi roj bir roje beni vari milli şuuri benim o be tarihi xu musini o vari sembolon xu şehidon xu vicini خورا يوم ملت به سمبولون خو به تاریخ خو به زون خو به کلتور خو به جغرافیای خو به سیاسی واشتیش خو بنا ملت یا او نا süreçte نا پیواژوده نا پروسسته لازم olgu Kürdi
سبا ملت بیایش خو سمبولون خو تک و تک وار ویجی تک و تک بیاری زوان شهیدانی نوروزا بایراقا مارشا ولاتو کلتورو زونو و سو بینا دگری ملی اینینه و ایران نوازنا و ترس دوام کرد دولت و حتی نا دولت جدی و چیرا نویرو یو بدنایش را نویرو رادیکال یو سرش را نویرو زحمتو اما کرد سب بکری یعنی tabi وقتو از شیخ قاسم فکر اشنوانگی کید malbat از تینما araştı yani tesir merdim kenu. O vakti az bra zordağı, pek bra zordağı aşnavanı ki yani zaf Çinli bir ünlü vardı. O Kırmancı yani zazayı ma bxu xumyandı yevbiyayı yine Çinyo. Ne hem tesir merdim serkenu hem izi مردم مجبور کنو کردا سیاستوانان کردا اکادمیسیانان کردا زانایان کردا مجبور کنو رای و متودی رایشت افکتیف و دوینی این رای یو yani yo بیایش ببو yo konsensus yani yo piyavmiyayişi veranım yani aile şeydani kurdandı bebу. Yani ye komyonda veriyena pia bikrigi siniyo davayı sage rena bra zorlağı var na dava milliya dava yo keyinya yo malbatnya era ne asası sero komyonda yo bikri gama diyene siyaseti kurdan rexistin parti o akademisyen, tarihzan, zanayi kurdan var yo siyaseti müşterek bir. Yani besen nikenu, ter nikenu tek tek komele, tek tek rexistin o parti, ya tek tek şahıs, tarihzani var zuna mesela biyari zonu. Lazım o mari her sene her hatta lazım no vardı yo siyaset o milli bebu. Seni yo siyaset o milli یا ما سنگ واری والات خو ویجینی وار ملت خو موازنی خلاص ببو آزاد ببو سنی موازن زوانی خو اورو ویندا بیایش را بقدنی aynı şekilde ma lazım var tarihi خو و ne sembolü خو müşterek vici eyra fikrime göre kanaatime göre na mesela hem ne ki hem Şeyh Said Eynamir hem Reyber Seyit Rıza peşyaz bikir, dava bikir ki siyaseti kurda, parti rexistin siyaset medar kurda ne bikiriyor programı o mesele keyira veci bikir mesele yo milleti yo program konu bir de ne ciya o eğer Türkiye'de hukuku zerreyini yani iç hukuku hemen rari o groti yo netice ne groti ne mesela sage tüzi perse biri yani navnetevi mahkeme netevisti dünyada hukuku netevi astu her çıkaz şartın İran'da hukuk و adalet و azadi و degir و yani zafni biz ama reyna isti mesela Mavacı Mahkeme Hakkı İnsani Avrupa no vardı ama yo dezgah rendu pe baveri hamara nikazi yana hatta uca şiri o no vardı diaspora kurdi çok bikir zafı nika tebera dest pe kerdu yo prosesi diaspora kurdi vrazio nika eğer na diaspora no hareket ne هەوڵداییشی یۆ نەتیجە بگیر جێ خود ڕۆش و
که سوینا چی بکرو yani diplomasi mavacı بکرو لوبی برازو ama mesela ona yanı beru محکمه دزگه و سازونی میان نتوی yani milletler arası çünkü kadrozi istiyor. Yani neslo nevera Avrupa'da hukuk zani genci vicinigi zıvar zoni, İngilizki zoni, Almanki zoni, Franski se zoni deki keyi deki hızoni akademisyen istiyor. Eşkeni no vardır raporu hazır bikiri o belge o dokümantasyon varazi o bedineni ne tabi yo fikir yo peşniyazo ha kelime beberni hem keye şehidoni ma o hem izi hareketi kurdan خۆمیان دیۆ کۆنسەسوس و پیاومایشی ڤرازی و سەبا و بیرە حەزرێ نیا بکری هێویە مزاف دەولەتی ترکۆڕا چینیا ez bi xwe bawer nikenige hetana dewletê temiliyên nêr bedelnayîşê warz û cê mezelonê şehîdonê ma ra vaco û teslimî milletê ma bikirin. Spas kena belê bira zorda yo mesela de zaf spekülasyon yeni kerden mano bername de zaf mesela siyasi rojane seron nivindeni la nika bir şart yani yo çima biyame roja masero kısa bir kere sevgi mazani Kemal Kılıçdaroğlu sereki CHP partiya Cumhuriyet gel Kureşico yani persemina verin çıkasınız diyor ki Seyit Rıza'yla gelo eğer uazi tevri helveste ki inan onzarno sihri soğuttu yani çıbı mazani Kemal Kılıçdaroğlu bıkhwe çiydi Celal Bayar'dı ya röportaj vraştı o röportaj raya geçti de ame vlakerdişsi ucadı şivato Celal Bayar bıkhvato yani insan kerdi mağarayan o bir gazan kişti da cevap Kemal Kılıçdaroğlu vari no röportajı ho no tevri ho no helveste ho ne veciya ne gege vecen verte vano Türkiye'nin helalleşme yani vano maya bir helal bekeri ne rojan reyna yani buna ameo kotum meydan vano maya bir helal bekeri gelo yani no helal kardeş eydi seri eydi Kürdan de yani ona yo helal kardeş esto çinyo o gelo amadeyo eşkeno به تاریخ CHP ربره ببو بیارو یعنی تاریخ CHP رخنه بکرو سوانی نو درخت ha wesbe nekare na bizanim ki Kemal Kılıçdaroğlu rastiyahu Kırmanzo u kuresiz na yani vergi yabannak perski kemero darrak perski zani ki Kuresizu Kırmanzo. Ama Kemal Kılıçdaroğlu evi xuvat ki televizyonda Mustafa Balbay da kesiker mı behu gostnaser vat ez ma Kırmanc nime elevina mak ma musavrikim yani tartışmalı evet. Böyle. Deka Kemal Kılıçdaroğlu morde mediye esto Mehmet Ali Bey stroke şi Lozan a suru telgrafon zeno Lozan ne vano ki mavene mo Türkiye'de problem çunu yani nıza çına taba çunu ma azadim bano telgrafiye tabi güzel ta karar diyen yani meseleyi der ki de ama bazı hazaro nevsu hiruso haut stroke dersim kırkerdo yani katliamı Dersim'de Seyi Mehmet Allah çevre suhiri mordim diyarı
ji tornê dixwe ji talibê dixwe remnû berdo ama Mehmed Alî heqa Kirmanco dihên va toara ji zira qariyo gerrê kerdo şî o torneyî hîrê serîbî o kardo Tevres û hîrê mordêm malbata yîn re tê diqir kerd. Yani hinî Necdî Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu halalî wazen û peki tutu wazen. Ez xwevac na belki esmazane işte tertele Dersim'de bes esta bes. Sroke lacı yani malbata serzey kırkerdi. Heş tasmi de Zambiya doman süngi kerdo doman ebe süngiye zerra veto kerdo süngi ser jübinde kay kerdo a amka mana wa pi mana a bes. Peki neka ebe çıka mıra halali wazen Kemal Kılıçdaroğlu ni tede Cumhuriyet Halk Partisi kerdi a vakti bir yani. Kirisi sadı tema yani Necdi döne mara hirisi işte mordem jud rozde zmerkada kırker haleme kalkeme pirkama mordeme ma apema tede aste hona teberray yaju yabonda tok fetiliye ni getu verdine hafko verdine asloniyine evet sıka kamci vizdana helali wazeno jade bina esta Neka veciye ma Kırmanzonek veciye vane ki barayına Türk ve Kırmanç. Yani vane Kürt-Türk kardeşliği. Ni kamci vizdano, kamci onuro, kamci karaktero mire vado ka amka to niye kerda klasnura zerre zera doman ve to ama to be Türk de barayı. Barayız Türk de bara ne bu? Barayına Türk mire lazımiyet sahi. Sıkı kımmet zera barayını ne diye? Smare mesele kasik nikani mebus masoni bir mebus bir vekilşi ya. Acaba kamici eve Kırmancı yaşıyor. Az hona visto ses visto seribi şöyle rahmeti Ali Rıza Septioğlu. Meclise Türk'o'da. Karedmiş. Şef Said Rayo. Rahmeti. Zan kamu. Zan kamu şöyle o da hopra belki hiris bonz mordi mezdi. Tabi az horto herkes sonu Levnan destre ya. Ez ki şu mu Levnana destre kurdina deşt abi saygıya hürmete guri toka kir az zana kaz uzayniyo merava lazım tuye koyte mu vaz dersim bram. Şu kurin Çina yani kurşiye talçini ju mordemed xud dar zirevat ravezi ez uzad duronistane. Asuru no Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü bi. Evet. Jük polis amu tayne huvaz yani. Van riyira Mehmet Ağar telefon kerd. Telefon da beravat ez Ali Rıza Kürt Ali Rıza sekreter yeri var. Kürt Ali Rıza. Neyse kasiki kert kediye mere va lazım tutsa ama bak kar edemezdim. Mere savazan aydın ya. Lazım vat. Mayita da mebuşim. Vekilim mecliste ama ma zedeme torzenim. Yani kadre ma na mebuste millet meclisi de vat. Hende demede torzeniyor. Sıra ma pegurtim koli dar barna hende kadre ma est. Uzay dev tavaya ma çino madem tu dersim rama vat kare tu ez nişkim biktiki kes gosmanina vat. Yani ez uzay deme ek uzara ravir jürre kırmaz biyo hazarı daha biyo kırmaz. Yani dest lüyemunu destunu goni yiro ez zafamu xo ek kırmancıyı meclis mebuşina kırmancı kibiya muza da fam kerd. Neka manna bezanim ki kambeke hatta neka çentin mara name kırmancıya biye mebus yak a mecliste name kırmancıya çentenu kesi kerdu mate de zanimendi. Yani berim xo serba xo serba velate xo serba joane xo serba pilone xo kalkone xo tedi jibib. Ma ki junebim ne Türk kurinde mezelo marevano ne jübim vano
yani ne Arap peş tanıma, ne Fars tanıma, ne Türk tanıma. Ma be xuya. Yani minnet mana vatan aman nova. Ma tede piya torne Şeyh Said bim, torne Sir Rıza'yı bim, torne Kazi Muhammed bim, torne Barzani bim. Ma partiye ma bebe, va komele ma bebe, her çiğ rakistine ma bebe, her çiğ ma bebe ama ma sadı ebe xuya, nami xuya, ebe kermancıya, serba kermancıya helm bicim bidim. Zoy xelleşeyin içine kes mari hunde yinik ne vano hendok kermanc azad nebiyo hendok kermancı Kurdistan serba xo nyamorra ser ebe nami xuya çino ma be namon sarya herdon sarya nüz tik sarya barayna sarya ne mezalum marvani nik may meytunu xo biçkin berim darif hürmet ma kasto berim xo beso endi beso kermancı. Evet. Zaspas kana kekseli muazini no persi menu mesela Kılıçdaroğlu sero yani tvay muazini vacit kılım ki finaya xo başın o derati gelo Kılıçdaroğlu yani çıra ge ona xo erzanı verte halaliye vazano. Ya kek biraz zordağı veş var o siniyo merdimi var ne o merdimi yani o merdimi o asıl xo inkar bikro tram her çi ben o merdimi Kurd biaye xo Kırmızı biaye xo mesele Şeyh Said aileyi sürgün biayiş aile xo zulmo gidiyor inkar kardı. Nuazen venu o zaf röportajı belgede manne venini Kemal Kılıçdaroğlu ne göre yani devleti Türkan'dı. Yani merdemi devlet o. Devleti Türkan o. Yani ma xo hat tarif xora hasabi nekini tabi yon numune o. Yo profil o. Yani milleti Kürdüm yandı. Yo numune o yo profili profil o numuneyi buna yeni tarihi maddi zafi vakti serak aşir ma tani mebus ma tani ağay ma tani revşenbir ma varişti ve telgraf şaviti Lozan o konferansı Paris'ide vakı ya ma da çıkke ona ne nevazini ne yeni kurda sarı kalikini haber dani ne ma temsili nekini ma Türkarayı ama o vaktra hatta neka yani na devam kanan o siyaset devam kanu yani Kurdan dizi eğer Kılıçdaroğlu yani seba partiya seba devleti Türka ha krizda raşta Türkiye ayo ciddi krizda o seba Türkiye o devleti Türko vazen o tayçiyon vacu ko rey xu zeyde bikru potansiyeli rey Kurdon hati xwa bancu karşı bikru o seba devlet ken o seba Kurdan ken nera yani Kılıçdaroğlu vakti bahsi halal biyayişi kenu segme karkerdiş xo viriyan diziva vacu eşkera devlet xomyandı ve devleti vacu ki devleti Cumhuriyeti Türkari vacu ki ya ma zulüm kerdu na milleti ma katliam kerdu ma insani yo çi ya merdem ma xura pe zon xub ben ya nikama davet zani xo kini tarih dünyada buna yo çi çiniyor çiyo en tabii o her merdem ya ma kerd xuriyo programatik hedef ma von mazvan xo azini vaji mazvani merdemon ne millet inkar kerdu و پیشنیازی خو واته خو بیار مجلس ترکند واجو پارتیون بینور اشکرا واجو و واجو لازم و ما و کردی سی ملت نکتنی تاین اونا مالباتون کیو ما لازم و bir tiyet nam hasabi nam mesela bidi tarihi o hasabu magbede o ma siyaseti na devleti karşı kurdu o milletin binu benra
اساسی و شکلی ده بدنی ایره yani mekavacu ya bir yani mezeli Şeyh Said'i mezeli Seyyid Rıza'yı o şehidayı may binu ma acı bedici zaf yo çi ifade ne kanu o kesik goş ne doniye devlet agı ev hizmet kanu a devlet iz goş ne dona çare bir baveri bedu Kurdan milleti Kurdi sinik baveri bedu ayra ene pierizi atraksiyonu ne pieriz hille و خورده و خاپانه‌ای شو چو گزواجی نویا بله برز فرات قاسم فرات وازنی نو درخت تزوینه خواجه yani göre te تو نو حلالیه واشتشی Kılıçdaroğlu yana çimehna hatta kamca eşkana şero snori ay çi. بله دبي معرف بعقل بمنطق المسألة بفكرة واللي مزكي اف بارتي يكون موجود هم بارتي سيستمين يعني امبريال الدنيا وقتا اتحاد ترقي فردا يك تشتكي دا مزران وناوي كر جمهوريات وجمهوريات اوجي در حق كرد كردستان دا تماما برنسيبي ولسر امحاو انكاري بون و 100 ساله 97 ساله افتشتاناجي دمشينه و امحاو انكار دومه اوجي بخونخاري بوحشي واللي خدي درد كevin evya rastikiye ama hem tiştek dinece merv gerek hadisanla mesele objektif benire ev parti kiş parti sistemine le de nava van partiyan da veya ev şahsiyeti ku van partiyan dedin meşandını duata kuşumun bepirsi Kılıçlar te çuvate ez de bejim ez gıştık am bu Kılıçlar daha per bavarın. Kılıçdaroğlu min şahsiciliği gohdari kir. Yani viyadı beje kabul dike dünya da ve tişteki o hatune dünya tamamen de 30 salı da careki de 5 salı da careki arşive koy ve dike uşiro ve dike و كيماسي وخطا هبن وان كيماسي وخطا ونشي بعقلك سليم تنا زمان دبيكو امجي وربن البسميمية تويد باردكم ليد كاربك يعني كاربك وتشتكي جداية حلالlaşma او مثلا حلالlaşma من قلت او قاوة كي باشا اگر تبي قاوة خورت بكي تبيش وببي امجي جوي قاوي كنت بيشتا دبي ام جوارا دبن دعاجي ام دبن آليكار دنيا را حضورا كردان مثلا سركتنا مثلا كردان دروجهلات دا دناوا تركو كردا دا دناوا كردو ايران دا كاوا كردو عربان دا بيوسته دبي كو كرد بيجين حقوقي خويا قاوا كو بيجين حقوقي خويا او انساني دروجهلات ناوين دا يجشتي كي بيجين حضوري ام ملتك عالي جنابن انسان دبلومات يمشي كربا اگر روجه كي دسي خو درجه مبكل سر حق وعدالته وسر بخاتيكي بالرومات ان دسي خو حاضرن دريش بكن اما سر حق وعدالتي وسر بخاتيكي بالرومات ام تعويجي نادن اگر هون حاضر بن اگر سيستم حاضر به امشي تخازن كو دناوا ملت ماذا حضور شيء به يعني از واد benim جناوا lideranda belki daha samimi ev ve de çerçeve demokrasi da yani bir an duhaze bebece ama çıkardık bir sergeveniz onun evet başine evet spas dikim yani itadı semedi toya de persi taybetti esti yani jo ted de persin taybetti hene yek ya gavan velati tnaskeni khal mino ki ağay şerrayo mauna vaja şuma cevabı naskeni yo persi ayasa muzaf ve şfam nekerd ama vra ekranı da heye kurmancı dibejin Şeyh Said Gotiye set piye zaza ba min hep buna ez baratkum muthaze osa beje ez tesmi Türkan ne dikir
çi dibêjî yani vato Şeyh Said vato mehet se piye zazayan bibîne inan me teslîmê Tirkan nekerdenî. Ez belkî wer nebêjim çünkü em wer bibêjin îcar kur evê me serhedî evê bixeyidin lê yani em di me de qenaetekî heye eger ew zazayê ku li Pîranê li Cevaxçûrê li Govderê û piyayê jîhatê bûn ewana li baş Şeyh Said Efendî bana ez bawer dikim ku li ser pirê teslîm nedikirin yani qenaeta me were lê Şeyh Said Efendî gotiye negotiye ew nizanim yani em wer qenaet Hele spas kina ez îtara xalqurê zav sav Sulaman şewena persa mina duyemîn ya emine berê çend roja te got birayê min re diyadîn li vexwa İsmaîl Beşikçiyê de seminerekî daye li wê derê gotiye Şeyh Said rahmetî Şeyh Said û rahmetî Mela Mustafa Barzanî li Mûşê hevdî dîtine ez azakî ji bêjim kirtkî yani Diyadîn Fırat çend roj civab ver İstanbul'da vexwê İsmaîl Beşikçî seminer divato ki Şeyh Said û Mustafa Barzanî muştî yew bîn diyo gelo tu sevanî no dere. Belê ew ê ku li wexa İsmaîl Beşikçî da seminer daye veya kitêba xwe imza kiriye ew birayê min îne biraziyê min e Ebdullah Fırat e ew jî mebûsî kiriye nika li gor xwe kitêb mitêb nivîsiye bi rastî min kitêba wî jî nedîtiye yani in tiştekî muzêde em naxwazin di hereketa Şeyh Said Efendî da çêbin ji ber wî em hesas tev digerin lê Mesûd Barzanî birêz Mesûd Barzanî wî ji min ra got min berê pê hesiya bûm Şeyh Said Efendî Mela Mustafa hatiye Şeyh Said Efendî ziyaret kiriye îca pişre Mela Mesûd Barzanî birêz serok wî ji min ra got bavê min di 1924 an 23 da gotiye Şeyh Ehmed Meşandiye ez hatime çûme Şirnaxê li Şirnaxê Şeyh Abdurrahmanê Şirnaxî heye veya Mela Abdurrahmanê Şirnaxî em bi hev re çûne li Qol Hesarê veya li cihê Şeyh Said Efendî Şeyh Said Efendî ziyaret kiriye yani ez yan ji Mesûd Barzanî pê hesiyam li Mûşê biye nebiye ez pir nizanim yani ewkekî wer tune gotinekî wer ewil care ez pê dihesim yani cihê ew qas kirin nine yani hevdîtin çê bûye hevdû dîtine hele Şeyh Abdurrahmanê Şirnaxî jî hûn jî çawa dizanin endamê azadî ye ew jî li Milîsê hatiye îdam kirinê yani Mela Mustafa bi tevê Şeyh Abdurrahmanê Şirnaxê hatine Şeyh Said Efendî dîtine wa tê zanîn ku azadî li başûr da jî kar kiriye yani ew tê bîra merfan ama hatine dîtine yani Mela Mustafa ya bixwe ji Mesûd Barzanî ra gotiye. Belê zav sav spas kena. Belê temaşakardayê Êrjiyayê ma reyna Amê Pênî yo bernameyê xwe o beşdarê delalê eger çîgo şima ma kêm berda çîgo şima wazinê îlave bikerî kerem bikenî berê ku ma biqedine kek qasim ez wazina tora yewna yo çî persî kek Selîm kerem ke gotina xwe ya dawî ya çîk ez vajî zaf çîk çiniyo fakat madem ma şehidon xwe ser û qisê kenî yani şey millet ma warînê sembolan xwe tarîxî û millî her ca divîcî yani û milletê ma yani pê nê sembolona nika enzaf bena ez hema qicbiya misalen devê madı devê ma devekî pîla arduriyekti nûmê Şeyh Alî Palî ser o Siwan dibûn diyene yani min nizonên Şeyh Alî Palî çin û Şeyh Alî Palî watiye bacî ez biya pîl mi wende Şeyh Alî Palî yani sege
ardi ser o rohi zemin ser o vekili ilahi yok kuvveti olarak dine nika madem ahande sembolü milyon millet mühimi hem tarihi hem sosyolojik hem milli kültür hem kültürel çekası maddes rayena ma enine bede cüyayişi yani jindar bekri o milli خود بده ناس کردنه اگر نه پروگرام و نه مهمی تکرار بوزی نه پروگرام و نه مهمی سبا شعور و ملی یعنی ملت ماد ضلاب و از سبا پروگرامی و توریزی و هر ده انبازان ارجایی و تماشاوان رس تشکر کنم سپاس وش کک براز orada توازن قلاقیا پین واجو چیگو کما کم ورده و تنواتو اسکن ilave bikeri. Yani kalemunu pen az von ne halali vastana Kılıçdaroğlu'ya kambim ne jü bine. Ya tane be berim ra yani milliyetçi ne bikim zoybi yani tabela CHP bere MHP'de darifiye MHP bere AKP bere bine farkı kişinu meselek ama kırmancıyı sarone bino Türkiye'de partiye farkı hücumün açını Kılıçdaroğlu halali vazenu yani hogore sözde SPK'nıyor ama Mersin'dik yani Bahçeli kısavat ya Erdoğan kısavat aynı zeyvanı tek devleti, tek millet, tek bayrağı, tek din. Farkı yine yani ma hokan mekim endi beso ma zafkan kerdim, talan kerdim, sürgün kerdim, kırk kerdim, katil kerdim ama tede sadık kırmancı yeri bir ma jüvenat sığa kerdim vala işte Ağrı'da bahseker, Zilan'da bahseker, Dersim'de zuyvinaker, Şeyh Said'de zuyvinaker ama tek jü kısmı yine hiçbir tede kırmancı bir kırmancı gibi Kürdistan bir. Yani evet. Ma berim ra serba kırmancı, serba Kürdistan, serba davaho yani jü fikir nebim ki ama serba Kürdistan o kırmancı jübim. Na mahalesine na halaliya ev zuruna halaliye ma ne halesine CHP Türkiye'de sistem esas vayri sistem esas vayri devleti Cumhuriyet Halk Partisi na ama tedik zanim na xovirra mekim. Keşke bu ma haşti vaziyenim ma vere mayıs vaziyenim ama jüye xovirra mekim. Belki nesli din nesli tepe hende ma Türkiye ma vanim barayine. Yani ne kadar kam ki Türk levano az barayına Türk kırmancı mı gore hainiye ihanet. Ve suvar ve havalı tedinleri es konyaz kon ve suvar ve gelek spas. Sağ spas kana rasti azap kefeş bir ku taami yani beşlerin bername bi hem bazan zaf spas kana ama taybeti ki Seyit Rıza'ra belki raverina yev yani yeno beşleri bernameyi beno noru drazı az tür paybeti zafsas paskena belki Kasım nikah en bername akve bir yek kelam dikadinin miremin ma çiğ no bername be kelama mireme kadineni gelo tizani çirokanik na kelame yani kısena kelami ki nivsandine Çava kelami hatiye ortaya. Tabii evanınız hanım kijane dibece. Civan kelaman yek. Miremin maruf dibece. Maruf dibece ev yek liser Şeyh Bavi minu Şeyh Saladin hatiye gotene. Dibece dıça hapsi ve feyzilay ciddiler. Yekşi liser Şeyh Said Efendi gotene. Yani daha tane kijane dibece nizanım. Yani kelameki geleki bir tesire. Yani evet Şeyh Said hatiye gotin yani kin ve sandiye handizanın gelo. Ya ki jarhaverin ki gotiye.
یک دبن محمد هي جو علی خاقزمان وندران دبن وی گوت یه وی در خستیر گلک جی او که شیخ سعید حیران شیخ سعید افندی بیه دبن وی در خستیه ممکنه وی در خسته یعنی بالضبط دبن وی گوته پیش شاکرو گوتیه معروف گوتیه حسینو بله بله ساعت خوش او بله که قاسم تز وزیر قلاقویا پین واجه ما هدیدی برنامه قدنیدی يعني ام كرد احتياجها بعقل هي بحساب هي دبيكو امشي بعقل بحساب تفكير افسد سالوي جواكا كرد قالك بدل دايه زاري فقير فقراء قنديان انسان دلسوس انسان قدر بلند همو شهيد كتنه حياته خود دستانه ويدوي 3 سال ده هنا تشتكي جي بيشتا نتشيه دبيكو ام ديروكا خو شروع بکن و وگرن نمیزه بکن مکی ماسید کدا چکریه و هج بو پیش روز هم چه لازمه دبیک ام وان حسابم بکن کرد محتاج احتیاج هم به یکیتی هست به یکیتی که عادلانه از دوا یکیتی وچا کدکم یکیتی که به عدالت و برومت یعنی سربلندی دبیک احتیاج کردن بویان هست دبیکو ام فایده و منفعت گلی کرد جواکا کرد بگرن پیشیا حزبین خواه بگرن پیشیا پارتین خواه اول ام حساب جواکی بکن حساب گلی کرد بکن يعني از ویاد دبیشم وی نصیحت دبیشم ام بالعقل بن فراست بن ام جواکا خواه فایده لی بن جبه راندنا خواه درس هلتینن از ویاد بیجم سلام و رئیس بواسطه و جمع کسیرا شیخ سعید افندی دایره رومتا یک گلکیه بتوین حوالین خواه او شهیدی کردان همیان از رفدو و ناقتین چه قاضی محمد و چه سید رضا و چه یکینی دم بن ام جایب و ناقتین هموش بوانا ام احترام دگرن و دوی کو جواک لویان خودی درکوه وی مسئله که مسئله خواهی شخصی ایجاب کریه اگر برسیو ندن ما ام کمپانیان وکن امزام باویشن yani دوی کو جواک به هورا تبگره با خصوص اوی علاقاوی به مدیای هیه دوی کو وی مسئله daha پیشتا بهرم خورد بکن دوی خودی درکون سلام و رس زاف صاف سپاس کنا بله تماشا کردوی ارجایی سکی چند رای ککسلین زیوا سمد یو ملت تا سمبol zaf mühimi zaf reno برنامه de tekrar kanal la zaf mühim binena Otto Buer teorisyenani Hanzar Nosterayo teorisyeni ki yani millet sero milletleri sero nüşto sarı ku dejno inan rayo ovunu millet kolektif hafızaya yani millet biyayıştı hafıza kolektif zaf mühima hafıza kolektif ze çırayana meydan sembolani millet rayana meydan çiyo mühim ki tarihi millet bi inanra yana meydan rojani adetani taybetira yana meydan yani şehit ya millet sembolü ya milleti tor erjiyayı tor mühimi nor ردرا ما گانی شهیدانی خود شرای خو ویرا مکره به نو مناسبتا محمد شهیدانی کردستان یاد کنی به شخصی حضرت رضا شیخ سعید خالد جبریل قادم محمد بارزانی و بیناند محمد شهیدانی کردستان یاد کنی ما وازنی به نو برنامهان یو فایده یو چی بکره حافظای ملت ماهره حافظای ملت ما بنینا yani دولتی کره انجه چیگو حافظای ملت ما ده است و گه راینا بیارم نسلان نویان ویره از همه بشتران رضا صاف سپاس کنا
همه تماشاگردان رضا سپاس کنه انبازانی چارپل مدیا تکنیک رو سپاس کنه انبازی که به کومنتارانی خود دستک داد ما اینا رضا سپاس کنه بمانی ویشیده حتی برنامه و بین ما وقت سگم و ما نکا به کلام میریم برنامه خو قنی یا شما وش بوب مانی ویشیده ویس آرمی تو گویس سپاس ساوی میرمه 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 آخ میرمه میرمه محلا دای چاوی خودگری لبکان شیخ منی میرال رابه بچه بینگورا شوتی دکدم جدلی منو تراب مجالی بدومانه لبلگی آگری کلی دیک بمالا مستوم کماله چوارا کرم فرمانا سری کردم برينا سري شيغانو ملاني حلا بلير مجلسان قريضا ضايم ليل هم جبياني جبو خانقان دلا شيخ صايد افندي بالي شيخ علي رضا تمام مبعوثا وقرار ضاني حلا راب بلير تبني دستي ترسي جندرماني لا مزب جالسي تمام اليوم بوليساني از چومدی هار بگرار رنگین مبارک خدای تمام صوفی مریدان لول هم جبیانه خورده پشت خودان دیوارات بارینم حسره بلک چهوانه مگودی که کوه نزانم چه و چه قومی چه جریا جمرات لقود مالات خرابت و نزانی 12 حملت وكلية ترقال بليسي لول هف جبياني الراكر نفر ما سري كردان ضايم برينا سري شيغاني شيخ سعيد افندي علي نادي هربكم لول برمنداني بن داود قرقا شيخ سعيد افندي اوي قاضي تزم متزانب خليل نوبا شامل ما حميانني ميرمن ميرم 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 لا دای وزی چابم خود گریم نگرینم نزانم کان شیخ منی
میرم آخ میرم هیلا دای چاوی خودگرین امکان شیخ میرو لرابه بچه بینگورا شودی کدم لو بجيه آگری کلی دیگه به مالا مستو کمال چوارا گری فرمان آسری شیخو ملیمه حلا را بشکری مستو کمال در کتیجی چای بینگوله تیج پالتو کاندا دایم فرقه بفرقه كسقي طلع جوابي بذكر جلال يا لبي سليمان احمد داي بابي فرزندي جراب بجمال تخرب الشيخ سعيد افندي برندي هار بكير لبربندا بندا بتقرقا شيخ سعيد افندي شرع دين نبي محمد پیغمبر بيت الشيخ ابو ناقل ادنا ومذالي فرقنا أميرم لا لا ضايع جاوي خود قرين امكان شيخ مدين